E kublaya pi warok ki pralok ki wasnyao suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi wakalampar chi kari China ye kari India neida wa Yamrem ko hadien wakane phrang na sorpas kari India ye ka hei bonbru yo man kam kari wa bonbru tam hapo perthai namo ka most populous country in the world. Hawakam te kamon ong kari China ya kari India te ton ap iye gani ka kubor hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhet te chwa wo sedang i chiki kubor ladam pwe mude pi subscribe your new channels nya ba ye subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wayo pten cho cho pi yo yigi kubor wa thamme te ton sedang i chiki kubor hadin wadakni phrang na sorpas kari India ya kari China yo man kam ka most populous country in the world namo kari wa bonbru tam hapo parthai nei liang kari China da pen snyao ko ye snyao Yamrem wajor dei wa kalampar chi ya kari India we ite to dei wa kalam ye ki contain wa ong kam ni size does not matter but it's the quality that matters we ya kini ki contain kalampar chi da ong da uwang wenbin Uwaman kam u Deputy Director of the Foreign Ministry Information Department of China. Weda ong ule wamanda assess ya ke demographic dividend yong kari, kam upay imto du ibon bru hapo kari, tangwa iborn de namo ki quality yong kari. Kam wopen kan mo, wakat kam ka report yong ka United Nation wa ong ki ka 8 billions life infinite possibility, kari India da kini phrang na sorpas ko ya kari China da r.kande million ngut ki bro. Ka report wa thame da panyo ko wa kari India de ko hado 6000 sus pa arpho pra point ru million ngut ki bro kat wa kari China wanda ko 6000 sus pa arpho san point nyaw million ngut ki bro we kari India de tam na surpass ko ye kari China hadin wa de here ka population yong kari China da pralak san phau hajar ngut ki bro house name ar hajar arpho ar we kani da man ko kasin wa nong kong wa here ka population yong kari China nadu usnem 6000 khandes pa nru phawi we ida wam jo uhir ka population yong kari China to wada penduk pendam ko ye ka one child policy ne ka an wacha ye ki chi jor wo du iwi hi ikon dei wacha no ye ki wo lengut ki khon kam te kam wo pen kan bo wa man chwa kari China wa hai nang kong kam kari wa bon bru tam hapo perthai tang wakat te wanda yo nang kong da kari India we kari China da man wa ar ko kat wa kari US wanda man wa le ko